Mbica ya aikari magithiũrũrũka na mĩtũngi ya maĩ na wangi magieterera mĩkĩra-inĩ ya barabara na matangi ĩkoretwo ĩkĩyumĩria kwa ihinda rĩa makĩria ma mweri ũmwe rĩu matũũra-inĩ matiganĩte ma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya ithũĩro ta Tinga na Serian na Magadi. Kiangazi ni mbaya kabisa. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna kabisa maji. Hapa kwa sababu ya kiangazi tumeishi kwa shida mingi sababu ya maji. Maji hapa imekuwa shida kwa sababu hatuna boreholes, hatuna maji. Wananchi wanasafiri parefu kutafuta maji, hata mifugo. Sasa mifugo wamechoka, hata kufika kwenda kuchukua maji sio rahisi. Ni thĩna ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩthiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri kũrĩa aikari a mwena ũcio wa Kajiado ya ithũĩro maugĩte rĩu matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kuoheria ngari cia maĩ kũrĩa rĩmwe maraikara barabara-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mũthenya ũmwe magĩeterera ngari ici iria rĩmwe ikinyaga ona itarĩ na maĩ mangĩigana andũ othe. Wakati mwingine unaweza kaa hata wiki moja bila kupata maji, wakati mwingine unaweza kaa siku mbili, inategemea na supply ya maji ambayo huwa tunangoja hapa kwa barabara. So hizi drum ni ya kungoja maji. Na hiyo maji hauna guarantee, si guarantee ya kwamba utaipata. Hata hiyo maji unaweza pata saa 3 ya usiku na umekaa pale kuanzia 6. Ama unaweza pata saa 6 ya mchana na umekaa pale 3 days ama 1 week ndio upate hiyo maji. Kũringana na aikari aya thĩna ũyũ wa maĩ wĩhĩire ũũ atĩ rĩrĩa marenda gwĩkĩrĩrwo maĩ ma kũnyua nĩ mahiũ mao makoretwo makĩrĩhio ciringi 40 harĩ o ng'ombe na ciringi 20 harĩ o mbũri, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmatigana hathara nene. Wananchi wameshindwa kudumu kulipa hiyo maji. Sababu sasa kama labda ng'ombe moja ni 40 shillings. Ukiwa na ng'ombe 100 ama 50, haya mbuzi ukiwa na 1000 na ni shilingi 5 ama 10. Ukame imekuwa mingi sana. Unapoona ng'ombe zinakufa kwa sababu ya nyasi na pia kwa sababu ya kukuja kwa umbali kutafuta maji ya kunywa. Rĩu aikari aya marahoya thirikari ĩmaririkane nĩ mateithĩrĩrie na maĩ amu njũĩ ciothe nĩ ihwĩte mwena ũcio na gũtikoretwo na mbura kwa ihinda. Wengine hata wanapata maji pale hata kwa madeni mpaka wanaanza kushindwa kulipa. So mpaka sasa wanyama wanashindwa vile watapata maji. So tunaomba serikali kama itawezekana, serikali ya county ama national government kama itaweza wasaidie community kwa lipia hiyo maji. Sababu wakilipiwa hiyo maji, ng'ombe na mbuzi watakuwa wanapata na hata wananchi. County government wakae na sisi waweze kutuchimbia mabohol wakati hii ambayo hatuna mvua sahi. Kama tunaweza okolewa tulipiwe hizi tangi, waache kulipisha wananchi, sababu wananchi unakuta mtu anakosa shilingi 20 ama shilingi 10 ya kwenda kununua hiyo maji. Unakuta mtu anaenda kulala njaa kwa sababu ya maji. Namba ya mahiũ marĩa marakua o mũthenya kaunti-inĩ ya Kajiado irerĩkana gũthiĩ na mbere kuongerereka o mũthenya nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ wa wagi wa maĩ o hamwe na irio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.